Ćao, smo doručeni klip na mom kanalu. Danas igramo Minecraft 12. epizodu. I u ovoj epizodi ću da stavljam one stvari, sve. Znači kao što vidite ovdje ima dupli chest. To sam ja stavila, zašto ima previše stvari. Evo ga, vidite koliko tu ima stvari. Ovdje ako vidite ima 51 oak wood. Zašto ima 51? Zato što sam ja išla malo da cijepam drvo, pošto mi je trebalo. I našla sam, iskopala sam dole u pećini 12 uglja. I našla sam još 6 irona, što znači da ću danas napraviti čitav iron oklop. Da, danas ću napraviti čitav iron oklop. Tako. I onda ćemo biti od metala. I to je super. Znači... Ne, ovdje, eto. Ga. Ajde. Evo ga. I još samo leggings farmerke kao. I tačno nam ostane 5. Tako, super. Napravili smo iron oklop. Eto ga, još samo trebamo mač i kramp, ali neću da trošim. Vidite, imam još 2 krampa. Vidite, ima 2 lopate, jedna ima 91 durability od 131, a druga ima 13 od 131, sjekira. Ima 2 durability, kao 1 i još 1 durability. Kramp 26 131. Mač 127 od 131. I ova dva imaju po 131, ali se to sad ne vidi. Znači slučajno sam našla u prošloj epizodi trulo meso. Da, trulo meso. I sad ću ići, pošto pada kiša napolju ovdje u Minecraftu. Sad ćete vidjeti. Ako vidite. Znači ja ću sad ići dole kopati. Nemam šta raditi. Jeste da trebam u ovoj epizodi premještati stvari. Ali ja ću se vama javiti kada iskopam nešto jako zanimljivo, kada nađem nešto i kada prestane kiša. Evo, našla sam ugalj sam našla tu, kao što vidite. I ona mi je kramp pukao, zašto imam malo durability-a. Da, imam malo durability-a i nije mogu se više koristiti. I sad koristim drugi. I čujem ovdje lavu u blizini, ali ja ću ovako kopati. Čujem u blizini lavu, ali ne znam gdje sad tačno se nalazi. Još ima uglja. Sigurno je tu negdje lava, pa zato ima volku uglja. Ali okej. Ništa, sad da ovako ne trošim minute, ja ću zaustaviti.
I evo, kiša je prestala, sada ću ja pokupiti sve stvari iz česta koje mi budu mogle stati u inventar. Ja krenut ću od dole. Znači, ima dosta stvari. I da, ostale su mi tu 5 stvari. Ajde. Ne. Vidi. Sad mi neće skočiti namjerno. Tako. Hvala Bogu više. Da, ovdje trebam staviti vrata. Sam totalno zaboravila. Sam pokupila vrata? Nisam. A čekaj, napravit ću jednu ovdje radnu tablu. Šta da izbacim na brzinu? Ajde, to ću izbaciti. Eto ga. Čekaj. Ne vezi, stavit ću ja. Kamen. Či sav kamen. Sve vrste kamena. To je to. Sad zemlja i šljunak. Šljunak. Zemlje ima baš dosta. Drvo, sve. Znači sve što je vezano za drvo i kolu. Tako. Staklo, nemam stakla. Šta je alati? Rude. Eto, to je ruda. Sad idem po vrata. Dobre. Tako, još ove stvari. Tako. I samo da znate, tamo većina šume nema. Većine šume nema. Tako. Sada ću staviti ovdje vrata. Evo ga. I prebacim sve. I moram napraviti još 4 česta. Ne. Drvo. Tako. Gore ide kamen. Ima još kamena. Moram još napraviti za hranu i gluposti kao neki. Šljunak i zemlja. Jel imam još? Ne. Sad moram napraviti još ovdje čest. 4 česta. Imam 16. To je dovoljno za 2 česta još. Trebam još 1, 2, 3, 4. Toga. To je dovoljno za još 2. I bit će viška. A trebalo je samo 6. Ne. Sad. Sad još za hranu i gluposti kao. Tako. Kako uvijek uspijem ovako tvrti. Evo ga, sam da uzmem